Hlelo campaign ekhiwa ngokhezo lempilo esiphilayo isiphenduka inganekwane ngisho ingane zanamuhla zisazazi inganekwane sekwenzeka isimanga uthandi uthandana nothando into engalunganga ubaba umbatha ashade nothango asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami. Igroup ka-Facebook eyabesifazana abasiwa-ke ngokwenza kumkhankaso wokuqedela abantu umsebenzi nokuthuka amadoda. Le group ebizwa nge-Ladies House ilapha ku-Facebook kubonakale-ke ingena-ke emkhankasweni wokuthuka-ke lowo ongumsakazi woKhozi FM uKhatide uMakatazi Duhla Ngobe. Le group ebizwa nge-Ladies House ingamanye-ke ama-group edume ngokuqedela abantu-ke imisebenzi phela yaqedela uKini Shandu umsebenzi emva kokuthi-ke ekhulumeka amaqiniso lawa-ke namhlanje akhulunywa-ke nguThamara njengoba-ke futhi benomkhankaso kokubuza ukuthi uThamara-ke usebenzaphi noma-ke uhlala kuphi. Le group ingeyabesifazane nje abazukuthuka amadoda noma abazukuthuka abantu abakhuluma ngamaqiniso. Muva nje sebetheke bababela ku-Facebook babiza kuTshata ngawo wonke amagama kunowesifazane ozibize ngo-Anonymous wathuka-ke uKhatide Ngobe. Bakhona-ke abakhomentile babhala-ke ama-comment ngokusho-ke kwabo bevumelana-ke nalo wesifazane obekade-ke bhala-ke into angenalwazi oluphelele-ke ngayo. Laba-ke besifazane bangene-ke lapha-ke bezofakazela-ke lo wesifazane otheke lesi sihlama sathatha kamatshitshi kabili emhlangeni wawalobola wawalaxaza kanjalo sazala kanjalo izingane saze-ke sivalwa-ke noma sase-ke sivalwa-ke emhlangeni. Lo Anonymous uthe kuTshata kwavalwa emhlangeni ngoba-ke ethi wadlala ngamatshitshi awathatha-ke waseke edlala-ke ngawo. Lona kwesifazane kubonakala ukuthi kukhuluma ngento angenalwazi lwayo. Imaphi amatshitshi-ke uTshata adlala ngawo? Kuzokhumbuleka ukuthi uKhatide Ngobe wathatha-ke itshitshi alishaya-ke emhlangeni leli umgqumenaza akakhanda-ke ngale ngoma ethi-ke uhlushwe imali eningi ngoba-ke umthathe umazi ukuthi-ke unomntwana nami. Lokho-ke kwadala-ke ingxabano phakathi-ke kwalomsakazi kanjalo-ke nalomculi. Kodwa-ke futhi babeke sebephuthuma-ke beya ezindlini zokusakaza bodicelela phansi igama likaTshata uGodo. Lowo kwakungunyaka 2011 ngalesi sikhathi-ke uKhatide Ngobe ethatha-ke unkosikazi wakhe ayemshadile. Bacinga-ke baze-ke bayeka ukuthola ukuthi-ke lukuphi udwendwe lapho-ke uTshata kayeshadela khona njengoba-ke lwalukhonjwa-ke le ey'ndaweni-ke zomntakabani kwelasePavilion. uKhatide Ngobe washada-ke umshado omhlophe nowesintu eshada-ke umkakhe lona-ke agcina-ke ehlukanise naye emva kokuthola-ke izinkinga ezazingaphezulu kwamandla akhe umfoka Ngobe. Noma ngabe ngibani kulezi inkinga umfoka Ngobe ayebhekene-ke nazo wayezoshiya kuloya mshado. Khumbula phela ukuthi uNgobe wayengumuntu owayehambela kamaswe ngamaswe ngenxa-ke yohlelo ayekade-ke luphethe-ke emsakazweni kuKhozi FM lwalumphoqa ukuthi-ke ahambele-ke izindawo ezahlukahlukene ngoba-ke qhakambisa kumculo-ke wakithi kanjalo-ke nesintu nje-ke sakithi-ke sona-ke qobo. Noma-ke kunjalo lona kwesifazane ukhulumeke ngento kangayazi nalaba-ke besifazane abagijimeke bayobhala bakhulumeke ngento-ke abangayazi. uKhatide Ngobe azange azadlale ngamuntu kodwa lapha ashiya khona kwakufanele ukuthi kashiye. Angeke kukhandwe ingoma ngawe kubonakala ukuthi kushuthi wena usunenye indoda. Angeke futhi ukuthi ngihambe ngiyosebenza ngibuye lapho sekunezindaba ezingaphezulu kwamandla ami esingeke sazidalula-ke lapha. Ake alikho itshitshi uKhatide Ngobe adlala ngalo. Niyeke lamanga webantu besifazane base-Ladies House esindabeni-ke zomsakazo ku-YouTube channel Sihlahla Samabhinca. Hlelo campaign ekhiwa ngokhezo lempilo esiphilayo isiphenduka inganekwane ngisho ingane zanamuhla zisazazi inganekwane sekwenzeka isimanga uthandi uthandana nothando into engalunganga ubaba umbatha ashade nothango asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami.